Berakak ya ro insyaallah di gaga pasarangi selain amatiangan. Nomor 2 di Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman. Pikeceranan di Husain sewaktu-waktu tak keteniwi indok limanna tapasi tumpu indok limat tak siwa indok limanna beneta aja nane perhati ai di pematu perhati tapasi tumpu napa tabaca di asyhadu alla ilaha illallah napa terwi beneta wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah sebab iya tuh kalimat ide itu nang kena serang tata itu risi bawah berakak ya ro insyaallah di gaga pasarangi selain amatiangan. Nomor 2 di dalam Quran surah Ali Imran